قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala Rahman suresinde bayandaydı. Adam balasına Allah Kur'an öğretti. Halakal insan adamdı jarattı. Allamahul bayan Cenab-ı bayandığını söyleşti, öğretti. Bu yerde adam balasına Allah Taala'nın bergen nimetlarından en bir ulu nimetlarından birisini bayandadı. Adamga Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de öğretkendigi, ilim öğretkendigi. Ekinci nerse adam balasını jokton bar kılgandigi. Bullağı çoğ nimet. Adam jok ele Allah anı bar kılıp koydu. Üçüncü nimet allamahul bayan. Ağa Allah Taala söyleşti, öğretti. Bir adamın közü körübey kalsa al adamga jetken kıyınçılık azırak bolot, tili söylögönden karagandachı. Bir adamın kolu iştebey kalganı azırak ziyan oşol adam üçün anın tili söylöbey kalganga karaganda. Oşonda ele adamın kaysı bir müçösü iştebey kalgandığı, jaraksız bolup kalgandığı ziyanı bul tilin söylöy albay kalgandığı kançalık adamды kıyınçılık alıp barsa oşol nesege жеткизе албайт. Allah söyleşti, öğretti deydi. Bul Allah'tın çoğ nimeti. Oşonda ele adamdı jokton bar kılgandığı en ulu nimeti Allah'tın. Oşonda ele üçüncüsü Allah Kur'an öğretkendigi. Emelesetiңiz üçösüten en Allah'tın ulu nimetlarынан eken. Oşol ulu nimetти tildi adam balası egerde jaşoosunu ilimge arnay turgan bolsa dagı oşol nimettин dagı çoğuragı berilgen bolot eкен да. Kaysı bir adam Kur'an öğrenip atkandığı, ilim alıp atkandığı bul adamga Allah'tın dagı da çoğurak bergen nimet bolup kalat eкен да. Oşonda ele Allah Taala bul ayatda birinci ayet atat allamal Kur'an andan keyin halakal insan deydi da. Kur'an'dı öğretti. Anan ayattın ulansa aytat adamdı jarattı depçi. Birinci adamga Kur'an öğretti da jaralgan emeske öğretilbeydi da. Bul yerde ayatta ilimdi, Kur'an'dı öğretti dep Allah Taala oşol ayatты aldıga çıgargandığı ulamalar aytat. İlimnin zarıl ekendigin bayandaş üçün Allah Taala bul ayatты adamның jaralууsu tuuralуу aytılgan ayattan alыныраак bayandadı. Şonda ele adam balası menen janawarlарды, hayvandарды ayırmalap turgan nerse bul ilim. Allah subhanahu wa ta'ala ilimnin sebebinен adam balasını perişteden dağı, cinden dağı Allah Taala jogorу koyup koya alat. Darajasın büyük kılıp koyat Allah Taala. Adam ilim menen uşunday bir darajaga çıksa bolot, perişteden dağı jogorku darajaga, ошондой эле cinlerden dağı darajası jogorу болгонго adam balası ilim alıp jetse bolot. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde aytat: "Ve allama Adem'el esma'a kullaha thumma aradahum alal melaike." Adam aleyhisselamga Allah Taala bardık nerselerin atını öğretti. İlim berdi, açıkta aytkanda ilim öğretti. Ulamalar aytat, oşol doğrudan başlap kıyamatка çeyinki nerselerдің bardığın ilimini Allah Taala Adam aleyhisselamga öğretip koygan deydi. Ondan soň Allah Taala "Summa aradahum alal malaika" periştelere kayrılıp aytты. "Ambiuni" sizler aytkılaçı dedi. Muno nerselerin atını atap bergileçi degende perişteler aytты. "Qalu subhanaka la ilme lana" bizde hiç kanday ilim yok dedi. Oşol yerde Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhisselamdın ilimin sebebinен ne kıldı? Adam aleyhisselamdı perişteden dağı darajasını jogorу kılıp koydu da. Ondan soň aytты Allah Taala "Usjudu li Adama" Adam aleyhisselamga secde kılgıla dep. Adam balası egerde ilim ala turgan bolsa Allah subhanahu wa ta'ala al adamdı cinden dağı darajasını jogorу kılıp koyat eken. Süleyman aleyhissalatu vesselam Bilqis'tin tahtısını kim baga tezirek alıp gelip beret degende uşul жерде Süleyman aleyhissalamga cinler de baş etle. Cinlerin içinden ifrit degen cin aytты. Maga ruhsat beriңiz, siz oturup turganga çeyin men alıp gelip sizin aldığınıza koyup koyayım anın tahtısını degende Süleyman aleyhissalam aytты bul öte keç eken dedi. Bundan daha tezirek alıp geliş gerek men aldıma dedi. Oşonda bir adam Asif bin Buhayra degen adam aytты. Maga ruhsat beriңiz, men sizdin köz ilmem içerik aralıkta men sizin aldığınıza alıp gelip koyayım dedi.
Al Asif bin Buhayra degen adam al alım kişi bolçu. İlimdi öyle. Allah oşol ilimin sebeben ne kıldı? Cindağı kıla albagan işte Allah Taala kıldırıp koydu da. Oşonduktan adam balasına егерде ilim berilе турган болсо, бул адам Allah Taala'nın en çok nemati verilip turaga. Kur'an berilip atkan berilgen bolsa anda al üçün Allah'ın en çok nemati veriliptir. Hayrukum man ta'allamal Kur'ana ve 'allamahu deyip Peygamberimiz sizden en jakşılar Kur'an'ı öğrengen jana öğretken. Man yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fid-din. Allah kimge en çok jakşılık kalasa anda aga din ilimi beret deyt. Din tüşünüğü beret deyt. Demek Allah'ın en çok nemati eken adam balasına berilgen ilim, bul Allah'ın en çok nemati eken. Adam balası oşol ilim menen karangılıktan çıkıp jarıklıkka çıgat eken da. Her bir adamga zarıl bolot özünün jaşoosuna kerektelүүчү ilimdi alış. Bir adam sodager. Sodager adam soda kılıştın ilimini alış gerek al adamga farz oşonun ilimini alış. Bir adam dıykançı. Dıykançı adamga oşol dıykançılıktın ilimini alış gerek oşol adam. Her bir adam özünün jaşoosuna kerektelүүчү ilim alış farz her bir adamga. Егерде ал ilimdi alбай турган болсо адам баласы ал жашоосунда кыйналат. Sodager adam sodanın ilimini almadı. Sodada жалган сүйлөш керек деген нерсе бар эле. Пайгамбарыбыз айткан эле хадисинде кайсы bir алуучу же сатуучу эгерде sodada алдап кое турган болсо анда ал содадан береке кетет. Ушул нерсенин илими жок болгондуктан же сатуучу алдап коет, же алуучу алдап коет. Натыйжада анын саткан малын сатып тапкан акчасы же болбосо бир нерсени сатып алган нерсеси берекесиз болот ал. Өлүп калат, же болбосо жок болуп кетет, же болбосо орукчан болуп калат. Же кайсы бир себептен баякы адамдын колунан ошол акчасы болсун, нерсе болсун ошол нерсе жоголуп кетет да. Себеби ал адам ошол содасынын илимин албагандыктан да. Дыйканчы, дыйканчылыктын илимин алыш керек эле. Анын үшүрү бар, байлыгы жетсе зекет бериш керек эле. Ошол нерселерди албады. Ошондой эле дыйканчылык кылган учурда кандай дыйканчылык кылыш керек? Ошонун илимин албады эле, ал адамдын баякы дыйканчылык картошкасы чирип кетет. Же да башка нерсе болот дагы, анын колунан ошол нерселери, колунда бар нерселери байлыгы кетип калат. Ошол үчүн ар бир адам өзүнүн жашоосуна тиешелүү илимди алыш керек. Ар бир адамга зарыл болот өзүнүн жашоосуна керектүү илим. Эгерде албай турган болсо, анда ал караңгылыкта жашайт. Ал адам эч качан акыйкатка жетпей калат ал адам. Ошондой эле илимди алганда адам үйүндө олтуруп алып эч качан илим ала албайт адам баласы. Телефондон же компьютерден илим ала албайт адам баласы. Себеби Аллах Таала качан Кур'ан-ы Керимди түшүргөндө, шариат илимини түшүргөндө пайгамбарларды Аллах Таала мисал айтканда Муса алейхиссалату вассаламды Аллах Таала Тур тоосуна чакырып, Тур тоосуна keltirip alıp gelip anan oşol жерде ilim bergen Allah Taala. Oşonda vahiy kılgan Allah Taala Musa aleyhisselam'a. Şonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagı okuyalarına gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam Hira ünkürüne varganda oşol jakta Allah Taala Kur'an'ды түшүрө başladı en birinci. Şonda Allah Taala en birinci başlagandığı, en birinci түшүрүлгөн ayat bul. İqra bismi rabbikellezi halak. İqra, oku, ilim al degen ayat түшүрүлгөндө en birinci. Bolboso başka nerselerdi үйрөнүш zarыл эле, başka nerselerdi айтса болот эле. Ошол доордо канча бузукулук бар эле да жер жүзүндө. Канча бузукулук, канча зулум, канча күнөө иштер бар эле. Урулук бар эле, зына бар эле, başka күнөөлөр бар эле. Аллах Таала ошо күнөөлөрдөн тосса болот эле биринчичи. Мына күнөө, могу нерсе күнөө, арак ичкен күнөө, зына кылган күнөө болот. Муну кылбагыла деп ошол нерседен биринчи баштаса болот эле Кур'андын биринчи аятынчы. Эң зарыл ошол нерселер эле. Күнөөлөрдөн тийиш керек эле. Бирок Аллах Таала en birinci түшүргөн ayatı bu ilim turалы түшүрүлгөн ayatта. İqra bismi rabbikellezi halak. Oku dep. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Cebrail perişte şol yerde Peygamberimizge aytat. İqra dep aytkanda Peygamber aleyhissalatu vesselam ma ana biqari men okuy albayım dedi. Daga aytты İqra dep okuy albayım dedi. Andan soň Cebrail perişte kaçan köküröğüne kıskanda oşol uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anan okuy başladı da. Oşon üçün ilim aluvchi menen ustozdun ortasında muhabbat da boluş керек экен. Кайсы bir adamdan ilim alып аткан болсо, ал адам ошол устазына ихтирам кылыш, сыйлаш дагы зарыл экен да.
İmam Şafii rahmetullahi aleyhi turalı gelet. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi kaçan al ustazın aldında turganda, kitapты açkanda, kitaptın baraktarını açkanda başkaça ün çıgat emaspi? Şarak şuruk degen. Oşonday ündü çıgarıştı dağı kalap aytkanda oşonday ün çıkıp ustazın köңүлүн başka jaka burup koybayın dep akырын açышканда kitaptın betinde dagычı. İmam Malik rahmetullahi aleyhin aldından ilim alıp atkan кезде. Oşonduktan har bir adamga bul ilim alış zarыл eken. Jana oşonday ele ilim alıştıkta kurbançılık bolot eken da, kurbançılık. Kanday Musa aleyhissalam Tur toosuna barıp aldı. Oşonday ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira ünkürüne keldi. İlim alış bul uyda jatıp alıp hiç kaçan adam ilim ala albayt eken da. Musa aleyhissalamga Allah Taala aytat, men altın nersenin içine jaşırdım deyt. Oşon birisi men ilimdi kurbançılıkka jaşırganmын deyt. Adamlar musafirçılıkka jaşırganmын deyt. Al эми adamlar uyda jatıp alıp ele ilim alam deyt da, bul hiç kaçan ilim ala albayt deyt, hiç kaçan deyt. Oşon üçün bardığımız niyet kılaylı inşallah. Özümüzdün yaşamımızga kerekteli üçün ilim alganga, jana oşonday ilim alıp atkan кезде толук адептери менен, ихтирам менен ала турган болсок, Аллах субхана таала ошондо биздин илимибизге береке берет. Аллах таала бардыгыбызга алымдардан кылган болсун, Аллах субхана таала илим талап кылуучулардан кылган болсун. Субханака Аллахумма бихамдика, нашхаду